Siastu semeton sami kecenok ngalih sarang titiang Luayan Indra Pramana Putra titiang Indo Bahasa Bali Sanikole Amongan Ring Desa Jagapati. Titiang jaga udara indik aksara wianjana. Aksara wianjana ini ke aksara dasar dari aksara Bali. Terus dewasa berkonsonan ring aksara ini ring bahasa Indonesia patah talar ring huruf konsonan. Aksara wianjana kepah anduk leputus aksara ini punika a, ne, ce, re, ke, de, te, se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, lan, nye. Senimankin giring belajar kenapa tata cara murat guna tawi kata untuk aksara Bali wianjana. Sekali sampun kauningin aksara Bali manutin sistem silabik inge punika suku kata asiki aksara wianjana sampin medaging suara e. Tapi sanika udarang titiang keambil saking buku pedoman bahasa aksara Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Aturan titiang contoh menapi nyurat krono Latin untuk aksara wianjana. Nando semeton sarang sami makemiwa alit-alit sarang sami presida dengan ngajahin nyurat aksara Bali ring mah suang-suang. Niki aturan titiang aksara Latinnya nih Brunayane wacana inggih niki aksara Bali nih
pertama aksara W, kaping kali aksara C, rawis aksara N. Inggih. Ketiga aksara punika kedados asiki menados asiki kruna. Inggih punika wacana. Sareng sami lan alit-alit sareng sami mangda ngancan dengan utawi pratnyan nyurat aksara Bali inggih punika aksara wianjana ngiring alit-alite nyurat imba-imba kruna Latin sane jagi aturang titiang lurus surat aksara Bali nyane ring kolom komentar. Pertama kruna apa, kaping kalih bata, nomor 3 jaba, nomor 4 rasa, nomor 5 dasa. Inggih turusan mangda presida alit-alite bagat nyurat aksara wianjana. Alit sareng sami senang belajarin bahasa Bali sapunika atur titiang rikalan makin indik aksara wianjana. Sapunang lali jatosang media-media pembelajaran titiang sane selaturnyane indik bahasa sastra dan aksara Bali. Dumugi semeton sareng sami rahayu lan rahayu. Om Santi 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 Om.